بقدرته وبسط الأرض بمشيئته ومهدها للسلاك وسخر الفلك ومهد الملك ودبر الأملاك. الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي خلق الموت والحياة وقدر النجاة والهلاك، الذي له الخلق والأمر وبيده الإطلاق والإمساك، الذي أنشأ اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم ووهب له العقل الكامل والفهم والإدراك. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، أعظم الخلق خشية لربه وتعظيما له وتمجيدا لجلاله وعبادة وذكرا وشكرا ومحبة وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا. والله عز وجل هو أهل الثناء والمجد وصاحب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هو عالم السر وأخفى، قيوم السماوات والأرض، عالم الأسرار، مقيل الإثار، مدبر الليل والنهار، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هو خير المسؤولين وأكرم المعطين ورازق الناس أجمعين، يعلم حوائج السائلين وضمائر الصامتين وأسرار صدور العالمين، لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، ولا على كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. هو العلي الكبير، الولي الحميد، العزيز المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الحي القيوم، القيوم المتين، العظيم الجليل، له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وله الحكم والتقدير والملك والتدبير، ليس له في صفاته شبيه ولا نظير، ولا له في ألوهيته شريك ولا ظهير، ولا له في سلطانه ولي ولا نصير، سبحانه من مليك ما أمنعه، وجواد ما أوسعه، ورفيع ما أرفعه، لا راد لمشيئته ولا مبدل لكلماته، قوله حكم وقضاؤه حتم وأمره رشد، باهر الآيات فاطر السماوات، بارئ السماوات مجيب الدعوات، مغيث اللهفات، مقيل العثرات، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعز من كل شيء وأقدر من كل شيء وأعلم من كل شيء وأحكم من كل شيء. أيها الإخوة، إن دلنا هذه المقدمة على شيء فإنما تدل على أننا نريد أن نشرع في سلسلة بعنوان سلسلة تعظيم الله جل جلاله وعز كماله، لأن في تعظيم الله عز وجل صلاح الدنيا والآخرة وصلاح القلوب والأعمال. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنعمته وبفضله نعمة تعظيمه جل وعلا والامتثال لأمره قولا وفعلا واعتقادا وسلوكا، فإن نجاتنا في الدنيا والآخرة مرتبطة بتعظيم الله عز وجل وبمحبته وعبوديته والإخلاص له في العبودية. هرجتي الله تبارك وتعالى en juule nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. haray ndeɗo ardinande nde ardinɗen haray sinde tindini inde tindina faalegol en naatugol soggugol jolokowol wiyetegol silsilatu ta'dimillahi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. haray e ndeɗo ñalande nde faalaɗen fuɗɗitade ɗiɗo darsuji bi ma'unatillahi jalla wa ala وبمشيئته سبحانه وتعالى بعد راحة ونيند الخمسة هند ثم هوري جوي سبر دونكي
duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe nayi e capanɗe tati e jeenayi fergu nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗum hino yaara ñande 19 leyru jeeɗiɗaɓuru woni duuɓi wulure duuɓi 18 e ko ɓe innata sanatul miladi. haray ko faalaɗen jokkitade e ndeɗo hitande kadi ɓaawo ndeɗo fawtande seeɗa ha suumaye on feƴƴi e jam. iɗen tora allahu tabaraka wa taala yo taw o jaɓani en o marani en ɗum o danda en kala ko bonnanta en ɗum atto en tawoydemo hette joddini wona naadede aljanna dande natugol yiite. haray oɗo silsila wiyeteɗo silsilatu ta'zimillahi jalla jalaluhu haray oɗo himo jogi calɗi wonɗi arde. muqaddima on ardinani en ko faalaɗen wowlude ko. haray karamokoɓe artiɓe ɓen ɓe humpiti wondema ma min mushkilatin min almashakil illa wa min a'zami asbabiha ضعف تعظيم الله عز وجل في النفوس وفي القلوب. emaki ala mushkila yanowo ka dow leydi ɗo hakkunde jiyaɓe ɓe ma yanayɗo hakkunde jiyaɓe ɓen e taguɗoɓe on sina si tawi jokkitama dartama ha laaɓoyi tawoyay ko ɓuri mawnude wonde sabu on ɗon mushkila yande on ɗon fitna yande ko fanɗugol e lo'ugol mawningol allahu tabaraka wa ta'ala e mawnugol mo ngol ka pittali jiyaɓe ɓe. si joomi men mangu makko ngun timmi ka ɓerɗe mangu makko ngun tabiti ka pittali hara yeddugol mo heƴitata e nder ɗinɗon pittali angal ɗoftagol mo pittali ɗinɗon ɗi townata ɗum hande kadi ko ari sikke wo ala hiɗen andi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndeɓe nela makka bimana makka ɓe arno ɓe tawi arabuɓe ɓen hiɓe ala fatratin min alzaman min arrusul tawi nelaɗo sakkitaɗo neleede on ko annabi isa alayhi salam tawi duuɓi 600 waɗi nelaɗo alaka dow leydi. hiɗen andi hari landatake si bone noye ndi leydi nden ñande hari ko joomi men yeddirte kon fof hino timmi ha tawi ka joomi men ɓuri teddinde ɗon ka dow leydi ɗo woni makka sanamuji 360 hino huuɓiti suudu kabandu joomi men heeranindu ɗin hino waɗanede dewal ka suudu makko. en andi hari holli bone on mawni huuɓiti leydi ndin ka ko ari suudu kaba ɗum kanko jeynu juulirde nden kanko jeyde o inni wa anna almasajida lillahi juulirɗe ɗen kanko jeyi fala tad'u ma allahi ahada. si tawi juulirde ɓurde teddude nden nokku ɓurɗo teddude on ka o ɓuri jeytude ɗon ka o ɓuri teddinde o mawnina ɗon ka dow leydi sanamuji 360 huuɓitiɗon woturu fof no hendade geɓal ngal o waɗiri ɗon ngal fi yo hettu ɗum haray en landitoto sino woodi e leydi nin ka bone hewtali landata ko ɗum kono wondude ɗum ɗon fof nelaɗon alayhi salatu wassalam nde ɓe ari ko ɓe eti ñawndirde ɗinɗon piiji fof e jikkuji fof e alhaaliji e ɓoylareji fof ko naadugol mangu taguɗo on ka ɓerɗe yimɓe ɓe haa ɓe sendindiri ko mawni e ko mawna ɓe sendindiri jeyɗo e jeyaaɗo ɓe sendindiri taguɗo e tagaaɗo ɓe sendindiri nafoowo e mo nafataa ɓe sendindiri lorroowo e mo lorrataa ɓe sendindiri e yoɓoowo on e mo yoɓataa o nde ɗum ɗo laaɓani ɓe ko wonnoo ka nder ɓerɗe maɓɓe fof tawi no mawni fii mum fanɗiti ko waɗi fii joomi men si mawni ka ɓernde ko heddii kon fof fii mum fanɗay e nder nden ɓernde ko ɗum si yimoowo gooto wi'i ida sahha minka alwuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladi fawqa turabi turabu o wi joomi miɗo seedi ida sahha minka alwuddu si tawi giggol maɗa ngol tabitii e ɓernde jiyaaɗo haray fal kullu hayyinun haray alaa ko yamirta tawono satti ka haray no woni ala ida sahha minka alwuddu haray fal kullu hayyin
si tawi tun giggol ngol tabiti ka nder ɓernde mawnugol joomi men ngol tabiti ka nder ɓernde haray gila ɗon fal kullu hayyinun fof haray ñewiki ko waɗi wa kullu alladi fawqa turabi ko turabu kino annda ko woni kon ka dow leydi ɗo fof ko sakkitoto wontude kadi ko leydi joni noon mahagol e ɗum ko waɗi se yii kala bone mo jiyaɗo waɗi ka dow leydi ɗo imma ko hakkude makko e taguɗo on immorde bakkatuji ɗi joomi men harmini o ñosuudi ma ɗum jaggitugol e haqqeji jiyaɓe ɗimmoɓe makko ɓen o jaggita ɗum haray toɓɓere nden ka hooti ɗon ko du'fu ta'zimillahi fi nafsi halal abdi ko loɓugol mawnugol joomi meɗen ngol ka ɓernde waɗata ɗum si mangu joomi meɗen ngun tabiti e ɓernde nden ɗon ɓernde nde townata mawningol ko wona joomi men kadi nde townata kadi yawagol ko nde mawnini ko haray ko ɗum si fala ɗen ɗettude oɗo silsila jokkenmo ko waɗi hadaf hadihi da'wa ɗuuɗa ha hino mooɓi kono toɓɓe mun ɗen ɗuuɗa hurufuha qalila jiddan wa ma'aniha azima jiddan da'wa noddanowo joomi men kalfe ko o faani kon ɗuuɗata ha kono ko o faani kon ma'ana mum on haray no huuɓiti aduna on fuu ko waɗi ɓenni hammu da'iya ko islahu nnas wa ta'bidu al-bashari lillah wa an yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa an takuna kalimatullahi hiya al-ulya ɗum ɗo woni himme kala noddanowo joomi men ɗeɗo kalfe ɗe juuta ha ɗe ɗuuɗa kadi kono hiɗe mooɓi fof kala ka noddanowo joomi men ɗaɓɓiti ha tañƴini ɗo si rewama ɗo jama on ɓe moƴƴay ko ɗum waɗɗimo rewgol ɗon o haani naatirde ko waɗi ko ɗum o fawa ko an i'budullaha wattaquhu wa ati'uhu rewe allahu on tum hulon allahu on tum ɗoftoɗon nelaɓe ɓen tum ko honto e honto noon o rewata ha ɗum ɗo wona ɗum o ɗaɓɓitay ɗum hino jeeya noon e damal ɓurgal mawnude ka ɗum rewete e ko karamokoɓe attiɓe fewniɓe fof yi'i aawugol e pittali jiyaɓe ɓen mangu jeyɗo o joomi men mawna ka ɓerɗe maɓɓe ko waɗi si en darti ka deftere allahu tabaraka wa ta'ala en tawayno jeeya ko ɓuri jittude e ɓerɗe jiyaɓe ɓen yawugol ko ɓe mawninimo kon kala ka ɓe bonni bone on ko mawni wo ko mawni joomi men adday illa on wallina inna ko ɓe waɗiri ɗum ko ɓay ɓe mawninirali lan nomi mawniri noon ɗum no ɗuuɗe qur'an se yehiɗe suratul an'am en tawa e arabuɓe ɓen e yahude e nasara nde ɓe yeddi nelal nelaɗo ngal ɓe wi ɓe qirritaki ngal joomi men nelali nelaɗo few ko nelaɗo andi ko honto itti ko ɓe nelaɗo joomi men ko jaabiɓe e suratul an'am o wiwa ma qadarullaha haqqa qadirihi id qalu ma anzala allahu ala basharin min shay'in faman illa ko honɗum naɓi ɓe haa ɓe wi'i nelaɗo wana nelaɗo illa on ko honɗum li annahum ma qadarullaha haqqa qadirihi wa ma qadarullaha haqqa qadirihi ɓe mawninirali allahu on no o haana mawninirede no honde tuma ɗum feeñi nde tawnoɓe yeddi nelal nelaɗo si ɓe mawninnomo no haana mawninirede no ɓe jaɓanayno nelal mo neli o konto illa hon hooti ɗo ko du'fu ta'zimillahi fi nufus kaako nokkugol ko ɗon hooti o ari e suratul hajj e yiiɗo ko inkaru arrisala wan nubuwa o wi e suratul hajj ɗettuɓe goɗɗi goo ɗi wana joomi men e woɓɓe goo ɓe wana joomi men ɓe hawtidi e joomi men ka dewal joomi men wi ko naɓi ɓe ɗum ko waɗi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi nde o pii misal e suratul hajj kangol gasi ɗon o wi ya ayyuhannasu duriba mathalun fastami'u lah inna alladhina tad'una min duni illahi lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u lah wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu o wi da'ufa at-talibu wal matlubu
وفعلا نون أبدو إلا فلماذا هؤلاء أبدوا غير الله وما قدر الله حق قدره ko bayɓe mawninaali joomi men no haana mawninireede no inna allaha la qawiyun aziz joomi men ko tedduɗo ko o mawnuɗo idan kafitugol e joomi men ka dewal ko honɗum wonata sabu muɗum on illa min a'zami asbabihi du'fu ta'zimillahi fi nufus si mangu joomi men ngun selli ka ɓerɗe ko honno neɗɗo rewirta joomi men rewidamo e goɗɗo goo ko kanko tun woni wadde jaɓataake gayru musallam o wi e suratu zumar nde shirkoɓe ɓe ɗaɓɓiri nelaaɗo yoɓe arɓe hawta dewal ngal nde ɗo hitaande kamɓe kadi ɓe nelaaɗo tawta ɓe ndeɗa hitaande bimana ɓeeɗa rewa seeɗa ɓeeɗa rewa seeɗa joomi men wiiɓe yeetoɓe qul afa gayra allahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وي إلا كبيرو أكبر نلاطو توتو بيكو بفالاكم نلاطو أكتاكو أدكم إلا أنكو غوتو وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كون كدوني سبو أنطو السبب ما هو ضعف تعظيم الله في النفوس سيكون دون تمي نقطة بتاغو نغو جوبي من جل وعلا في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وسبني بكم سيدة توفيو بمون ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وسجها آية أنغزوي المهم ما لكم لا ترجون لله وقارا ابن عباس ويئيكو أن آية فرتي أنون كهون أن هدي أن هاجوني أن جبالي مون دي جومي منو مون نرتينو ما لكم لا ترجون لله وقارا dengan di al-waqar woni teddingol e mawningol ko honɗum heɓi on onon haa jooni mawningol joomi meeɗen ngol ka ɓerɗe mon no fanɗi hiɗen anndi nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe ne'i sahaabaɓe ɓen konge mum ko ndeɗo toɓɓere nde ndeɗo mawni ka ɓerɗe maɓɓe nde timmi tawi piiji heddiɗ ɗin fof alaa ko mawni e juuɗe maɓɓe wa ko joomi men mawni kon ka maɓɓe akbaru dalilin ala haala sahabaɓe ɓe nelaaɗo suɓata gooto tu immina mo yahu tawoya lanɗo kaarijo jonnanaami mo o leete yo janngu ko woni ton kon arta si joomi men mawnaaka ɓernde ndeɗo nde timmi mawngu muɗum ngun oɗo o suusata rondaade leetere yaha kaw tan inaaki artugol kaa o suusan ɓe naɓuno kaa ɓe naɓaa lawno ko waɗi ɓenɗon lamɓe ko ɓe mawni wo ko lammintoɓe on ɓuri ɓe mawnude ɓay noon ko lammintoɓe on nelimo ko ɗum hatta o yaha ka lamminaɓe ɓe gasi ko ɗum se yi e zaman umar bin khattab ñande o wiwno kunɗo maccu kum aynayno kun dammi walla yeeyami dammol ka dammi pullo ma on ɗo miɗo mari haaju e dammol tajriba tan lil abd jarribagol mo maccuɗo o wiwno ana mu'tamanun ala hadhihi al-aghnam min ko mi hoolaɗo acciraɗi dammi mi jeeya mi aynay woni mi wawata yeeyude ɓayna min jeeyi umar ibn khattab innimo si a yeeyilan ɗo ɗa wawi ɗettude mbuuɗi ɗi watta ka jiifa mara ɓay kaka bono ñamata dammi wonɗa aynude sa hooti o landikema fi maggol wi'a akalahu dhi'bu bono ñamingol ɗon honno yeddirta o yeddata ɗum suka on innimo allahu akbar ayna allah ko honto allahu on mi waɗatamo haa mi yeeto o jommum bono ñaami joomi men no rentilan andi mo andi bono ñaamaade honno mi suusirta ɗum ayna allah ene ɗo ko joomi men mawni ka ɓernde haɗi mo waɗugol ɗum kaa ko goɗɗum ngo haɗi mo waɗugol ko azamatullahi fi nafsihi huwa alladi haala baynahu wa bayna alkhiyama awa jooni noon kala mo yiiɗa no lundo maahi no janfo
mahino ayna ko yerko ɗum ɗo lo'i fanɗi ka ɓerde wo o suusi ɗum ha ɗum o suusta joomi men mawnata ka ɓerde ha gasa goɗɗum o kadi mawna toon ɓuri joomi me'en ardina ɗum ɗon e dow joomi men ɓerde nde jaɓata ɗum haray ko ɗum ɗo woni hadaf ko faalaɗen yahude kon faamen muskilaji ɗin fof e jikkuji yimɓe ɓen e golleji yimɓe ɓen e tasarrufatuji yimɓe ɓen firlisande maɓɓe ɗen fof si kaani tun ka hooti koye nder toɓɓe idan alaa ko haanuɗen ñawdorde hannde haa hewti aawugol leggal mawnugol joomi men ka nder ɓerɗe ayna kadi ngal leggal yarnangal si tawi ngal wuuri ko ngal ɗon joomi men wi tutti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha on sayi sowno fof dinde maggal yahay haray ngal alaa setto ngal alaa dabbune ko kulla hiini sowno fof haray ngal yaltinde nafooreji ngal jonna yimɓe ɓen haray si tawi en faami ko ɗo silsila faala ɗe soggude karamo koɓe artiɓe ɓe noon no windi defte fii ɗum ino jeeya deftere ɓurde mawnude windande fi taadimillahi azza wa jal woni kitabul azama lil allama al asfahani deftere ñande ɓennine kitabul azama fii mawningol joomi men tum deftere ñande e ɓeɗo karamo koɓe wuuriɗaɓe ɓe windi deftere ɓennine taadimullahi jalla jalaluhu ko waɗi ɗen anndi ɓe wiwa min barakati ilmi nisbatuhu ila qailihi no jeeya e barki gandal dambugol ma ko wowlaakon e wowluɗo on hara ɗettaali ko goɗɗo goo wowli watta ko an wowli o mukaddima mo nanɗen ɗo ko winduɓe deftere nden ɓen waɗi woni docteur ahmadu ousmane almasidi docteur ahmad bun ousmane almasidi ɓe inni deftere nden taadimullahi jalla jalaluhu en nani muqaddima maɓɓe on taalibajo gandal wawata ardinde nden ardinande wona ardinande taalibajo non jon noon sen jokkinde ɓe fecci deftere nden waɗi geɗe tati ɓe wi aranum ɗum ko suɓugol taw mawnugol joomi men ngol ka pittali no fanɗi jaɓen ɗum taw ɗum no fanɗi ka ɓerɗe men awwala si ɗum feƴƴi ɓe holla en asbabu wa wasaili taadimillahi fi sudur fi lqulub wa fi nufus ko honto joni reweten haa joomi men mawna ka ɓerɗe men si tawi ɗum timmi ɓe holloya en dinɗe ɗe tetteten ɗen si joomi men mawni ka ɓerɗe ko honno wa'eten ɓaawo ɗum ko honno wawnoɗen atto ɗum ko honno wa'iteten ɓaawo ɗum misalngal ko honno arabuɓe ɓen wawno attonelaaɗo arde enen harinoye maɓɓe sirkaynoɓe ka harnoye maɓɓe wujjaynoɓe ka harnoye maɓɓe waɗaynoɓe zina noye maɓɓe waraynoɓe yimɓe noye maɓɓe yaraynoɓe beere noye maɓɓe waddaynoɓe noye maɓɓe wowlaynoɓe ko alaa ɗiɗo fof nelaaɗo ari tawri ɓe kono nde mawnugol joomi me'en haɗuɗo ɗiɗo on timmi ka ɓerɗe ko honnum ɓe wonti kono ɓe wawno noon ɓe heddori ka sanzuna ko ɗum si joomi men wi e suratu nisa ya ayuha alladina amanu ida darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaguna arada alhayati dunya fa inda allahi maghanimu kathira mahallu shahidu on joomi men wi'i wa kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum idan min qablu wal ana hal huwa wahidun indahu o wi kadhalika kuntum min qablu hal hatta al ana kadhalika antum ko non wawnoɗon atto joni ene haa joni ko non wawɗon ko honɗum waɗini ɓe atto non joni na non kon woni sirru on kon woni illa on ko ndeɗo toɓɓere fu no ɓe wayini ko non wawnoɗon atto joni non na non wa'uɗon landoɗen ko honɗum waɗunoɓe non atto ko nde toɓɓere wonno alaa ka ɓerɗe ko honɗum ittiri ɓe non wattiri ɓe ni joni ko nde ɗo toɓɓere naati ka ɓerɗe si joomi men mawni e ɓernde jommum wujjata
si joomi men mawni e ɓernde jommum fenata si joomi men mawni e ɓernde jommum waddata si joomi men mawni e ɓernde jommum bonnata ko joomi men wiwata bonne ko ɗiɗo fof si ɗi waɗi arano on wa min a'zami asbabi almashakil da'fu ta'zimillahi fi nufus si mawnugol joomi men ngol fanɗi ka ɗerɗe boneji ɗin fof ko ɗon newoto waɗangol ɗeɗo ɓerɗe en yii oyajiwo e zamanu umar nde nene makko wi waɗan en ndiyan ɗan ka nder kosam memmina jangu ko luumo yeeyen ɓayɗan ɗuuɗa jiwo wiwno nene umar no haɗi ɗum o wi joni noon si amirul mu'minina no haɗi ɗum tere himo ɗo ka himo renti en ɗo na jemmani jiwo on wi'i nene si tawi amirul mu'minina kañum renta en ɗo ko jemma himo waali ɗaani kono fa rabbuna yarana joomi men kañum ɗanata ko kanko himo renti en ene ɗeɗo ɓerɗe ɗiɗi ko honɗum sendi ɗe ha ndeɗa wi yo julɓe ɓen janfe ndeɗa wiwata julɓe ɓen janfe ko honɗum woni e nder ɗe ko sendi ɗe ko nangal ɗo dama si joomi men mawni e ɓernde ndende janfoto goɗɗo si joomi men mawna e ɓernde ko honɗum haɗata nden janfo honɗum haɗata hay idan ala ko hanuɗen ɗaɓɓude fewndo ɗo ha hewti nde ko nde lekkum awdi aaweteeku yarneteeku howeteeku ay newata hunde bonnuku en faamude e ɓeɗo docteur ahmad bun usman al-mazid ɓe maaki ka muqaddima mo janguɗen ɓe maaki alhamdulillahi alladi rafa'a as-samaa bi qudratihi yettore nden heeranike joomi men o ɓantirɗo nguɗo kammu ka kattane makko e ka doole makko ɗum tun o wi ngu tuyyo ngu ɓanto ngu wona ɗon ngu ɓanti ngu woni ɗon o wi wa basata al arda bi mashi'atihi o fonti leydi ndin e haajango makko o wi yo ndi fonto ndi fonti wa mahadaha lissullaki o ndaɗɗani ndi wonande rewoɓe ɗon yaha e haajuji mum wa sakhara al fulka o elti laaɗe ɗe wa mahada al mulka o ndaɗɗi laamu ngun wa dabbara al amlaka o ayni laamu ngun no yaara hakkunde yimɓe ɓe ɓe nganndi ɗiɗo konnguɗi hiɗi tinninde mawnugol o wona ɗo wolede fi mum ka ko ɗum ɗo ɓe innata bara'atu al iftitahi ka ilmul badi ka balaga ka babu ilmil badi ɓe innay neɗɗo siko o gando hewtuɗo nokkeeli gootum si o faalama ma wowlande huunde udditande makko nden no waawuma yeetaade ko o wonma wowlande kon hara o sappinanaalima ko o faalama wowlande kon al muqaddima tushiru ila al murad en faamude ardinande gando hino sappina wowlanteɗo ko o faala wowlude ko ɗo watti ɗon ɓe maaki kanko joomi men jalla wa ala woni alhayyul qayyum kanko woni wuuruɗo ñiiɓuɗo e ngurna ko heddi kon fof sino wuuri kono ñiiɓata e ngurna hari wuurano hande no wuuri ñande goo aray hara wuura ko kanko tun woni alhayyu alqayyum ñiiɓuɗo e ngurna alladi la ta'khuduhu sinatun wala nawm kanko tun woni mo ngorde nangata ɗum ɗoyngol nangata ɗum o ŋuŋata o ɗanatako en finu tawɗen ngol no wowle kame en joomi men ŋuŋata ɗanatako alladi khalaqa almawta walhaya kanko woni taguɗo mayde o tagi ngurna en yi ko mayde atti tagude so tagi ngurna fiyo jama on andu ko matum maaye wa qaddara annajata walhalaka o hoddiri daɗal o waɗani ɗum sababuji o hoddiri halakuye o wallinani ɗum kadi sababuji o feññini fof jalla wa ala ko kanko ni alladi lahu lhalqu wal amre kanko heerani tagugol kanko heerani kadi yamirgol haɗa ɗum ɗo naare suratul araf wa biyadihi l itlaq wal imsak ko kanko jogi wellitugol kanko jogi jogitagol kala mo acciti goɗɗo watamo jogade kala mo o joɗɗini goɗɗo watamo imminde ɗo alaysa kadalik kanko jogi so jonni ɗo joni jiyaɗo makko on nawnare ko o waloro ka laftane hitande fanni ma o ittali ɗum ala wawɗo mo imminde o waloto
kanko jogi accitugol kanko jogi jogitagol si o sani sanike so santi yehi kanko jogi ɗum kanko alladi ansha allawha wal qalam ko kanko woni moƴƴinɗo alluwa o moƴƴini karambol ko gandal andire wa allama al insana ma lam ya'lam o andini neɗɗanke on ɗum ko o andano wa wahaba lahu l aqla al kamila o okki jiyaɗon hakkille timmuɗe ko waɗi en andi allawha wal qalam la yustafadu illa bil aqli l kamili alluwal e karambol nafitorta ɗum sina joom haqqille timmuɗe karambol e alluwal nafitorta ɗum ko ala hakkil mo ala hakkil ko ɗum alluwal e karambol nafatamo ko hot feetuɗo no wawi windude goɗɗum ko ɗum nde o janti alluwal ngal e karambol ngol o ɓannori ɗon haqqille timmuɗe ko ɗum gollirteko wal fahma wal idrak o okki kadi jiyaɗo on faamu e so'irɗe si ɗum ɗon feƴƴi ɓe maki wassalatu wassalamu ala albashiri nadir bimana julde e kisal yo tippo e dow nelaɗo ɓe weltinoɓe reltinoɓe kamɓe woni wassiraji lmunir kamɓe woni lampu hentiɗo a'adami lhalqi khashyatan li rabbihi wa ta'diman lahu ko nelaɗo ɓuri mawnude ko huli joomi meɗen kamɓe ɓuri mawnude ko mawnini joomi men tabaraka wa ta'ala wa tamjidan li jalalihi ko nelaɗo on kadi ɓuri mawninde mangu joomi meɗen ngu wa ibadatan wa dhikran wa shukran wa mahabbatan wa khawfan wa raja'a ko nelaɗo ɓuri ɗuɗude dewal ko rewi joomi men ko nelaɗo ɓuri ɗuɗude ko anditi joomi men jantimo ko nelaɗo ɓuri ɗuɗude ko anditi joomi men yettimo ko nelaɗo ɓuri ɗuɗude ko yiɗi joomi meɗen ko nelaɗo ɓuri mawnude hulugol joomi me'en ko nelaɗo ɓuri tanƴinade joomi me'en wa raghabatan wa rahaban wa rahban ko nelaɗo ɓuri lerɗude ka joomi men ko nelaɗo ɓuri hulude joomi me'en wa wallahu subhanahu huwa ahlu sana'i wal majid joomi men ko kanko woni handuɗo e mantede e mawninede wa sahibul aljabarut wal malakut ko kanko woni jon dundarankagal e laamu wal kibriya'i wal azama kanko woni jon mawnintinare e mangu huwa alimu sirri wa akfa joomi me'en ko kanko woni anduɗo ko wirni e ko suuɗi kanko woni qayyumu samawati wal ardi kanko woni ñinnuɗo kammu e leydi ka woni ɗo si joomi men ittino bimana yamirore makko e leydi e kammu si ɗum fokkiti kippagol ko hombo wawi tambade o wi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata non kono hikkata wala in zalata si ɗi eɓɓi dirtude kadi woni ɗon ko hombo wawi ɗi jogitade ɗi wona ɗon si joomi men accitiɗi hay e goto idan ko kanko woni ñinnuɗo leydi e kammu kanko woni alimul asrar kanko woni anduɗo ko suuɗako muqilul itar ko kanko woni yaafotoɗo peggalle ɗe ko yimɓe ɓen feggoto kon ka diina makko kanko woni yaafotorɗo ɗum mudabbirul layli wan nahar ko kanko woni aynituɗo jemma e ñalorma ɗum hino yaha ɗum hino ara hino jeeya e akbaru ayatihi allaylu wan nahar jemma aray en soɓatano ariri ɗum yaha ñalorma ara en ala soɓude no ɗum woni arirde hino jeeya e ayatihi allaylu wan nahar kala ko wiyete aya koko yahata tun ara tun hara andata no yaari no ardi ɗum ko aya sabu alama landotoɗa ɗum o sifanoma ɗum no laaɓiri sina liɓɓi ñalli jemmini hentiki gasi jomen huwa al awwal kanko woni arano wal akhir wal zahir wal batin nelaɗon ɓe firi ɗum ɓe maaki huwa al awwal falaysa qablahu shay jomen woni arano ala ko attimo joomi men ala nde o alano ala ko attimo kanko wujuduhu azaliya woodede makko nden ala ka fuɗɗi wa huwa al akhiru falaysa ba'dahu shay kanko woni sakkitotoɗo ala ko wonata ɓaawo makko aroytande ñalande tawaynde o ala joni ko ɗum woni al akhiriya wa huwa al zahir falaysa fawqahu shay kanko woni towɗo fuy wontira dow makko wa huwa al batin falaysa dunahu shay kanko woni suuɗiɗo fuy suuɗaki ley makko
sengo ley hay buy majjiramo leyga fof hino bi mana ɓe wi fasirru indahu alaniya ko suuɗa kon kame en ɗum ko kene ka makko kanko no laaɓi huwa hayrul mas'ulin ko joomi men ɓuri mawnude ko tora kon fof ka dow leydi ɗo wa akramul mu'tin kanko ɓuri teddude okkoroɓe ɓen fof e toraɓe ɓen wa raziqu nnasi ajma'in kanko woni arkisowo jiyaɓe ɓen ɓe foppumaɓe ya'lamu hawaija sa'ilin imo andi haajuji torotoɓe ɓen attoɓe torade wa dama'ira samitin himo andi bimana suuɗanɓe deɓɓuɓe toraki ɓen en andi no woodi jiyaɓe ɓen feññinoɓe torare no woodi ɓe tawata ande munde maray tu jomme wi no andi fi ɗum kadi wa asrara suduril alamin kanko woni anduɗo gundoji ɓerɗe jiyaɓe ɓen la yazdadu an kasrati su'ali illa judan wa karaman joomi men ɓeydorta ɗuɗugol toragol jiyaɓe ɓen siwona dokkal e teddungal wala ala kasratil hawaiji illa tafaddulan wa ihsanan o ɓeydorta e dow ɗuɗugol haajuji torotoɓe ɓen sina ɓeydugol kadi dokkal ngal e waɗangol ɓe no moƴƴiri joomi men tigiri huwa al aliyul kabir kanko woni towuɗo mawɗo alwaliyul hamid kanko woni giɗo hettuɗo yettiniɗo al azizul majid kanko woni tedduɗo foluɗo tedduɗo mawninaɗo al mubdi'ul mu'id kanko woni fuɗɗuɗo tagu makko ngun hari ngu ala ko kanko woni immintinowo e ɓaawo nde ɓe maayi kanko woni al fa'alu lima yurid kanko woni waɗowo ko faala al hayyul qayyum kanko jalla wa ala woni wuuruɗo ngurdan ñiiɓuɗan tabituɗan kanko woni al qawiyul matin kanko woni tiiɗuɗo dolnuɗo al azimul jalil kanko woni mawnuɗo tedduɗo lahul khalqu wal amr kanko heerani tagugol e yamirgol e haɗugol wa bi yadihi nafu wad dar koye juuɗe makko tun nafoore heɓoto koye juuɗe makko tun kadi lorra woni ko kanko woni nafoo kanko woni lorrowo wa lahul hukmu wat taqdir kanko heerani ñaawugol e eɓɓugol e hoddirgol wal mulku wat tadbir kanko heerani laamugol e fewjugol laysa lahu fi sifatihi shabihun wala nadir laatanaki mo ka sifaji makko nanɗo wona eɓɓinirteɗo wala lahu fi uluhiyatihi sharikun wala zahir o alaka dewal makko mo hawtida wonamo o wallodirta ka nder makko ko kanko tun woni ko hana waɗanede ɗe wala lahu fi sultanihi waliyun wala nasir o alaka ɗi ka laamu makko woni giɗo wallitotoɗo wona ballo wallinirteɗo kanko subhanahu o mawni min malikin immorde lanɗo ma amna'ahu ala ko ɓuri mo haɗitade ko kanko tun woni ko mettuma wo ko mettuma a ɗettata mette maɗen sutinamo ma amna'ahu a heɓata ko mettuma ka dow leydi ɗo ha hocca hayre inna a fiɗaymo dowga ma amna'ahu a wawi ɗum ko wiyete ma amna'ahu ko kanko tun woni ka o woni ɗon hay gooto heɓata hay huunde inna yottoto e makko andi no woodi ɓe tawata si tawi tun waɗima goɗɗum a eɓɓay yottade heddo a gaynay ka a gaynata kanko noon hiɗa eɓɓa ɗum honto rewata eɓɓira yottagol hay bus kanko woni jawwat ma awsa'a kanko woni dokko ala ko ɓuri mo yaajude dokkal ala ko ɓuri mo yaajude kanko jalla wa ala wa rafi'in ma arfa'a ko ɓantiɗo ala ko ɓuri mo ɓantade la radda li mashi'atihi si joomi men haaji ala dirnowo ɗum ko waɗi ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun si o haaji hunde ala dirnowo ɗum wala mubaddila li kalimatihi ala waylitowo konguɗi makko ɗi qawluhu hukmun konngol makko woni ñaawore wa qada'uhu hatmun ñaawore makko nde woni tentude koko waɗete wa amruhu rushdun yamirore makko nde woni peewal bahirul ayati ayaje makko ɗen hino feeyi suuɗaki ko ɗum si ibnul mu'tazi wi fa ya ajaban fa kayfa yu'sal ilahu aw kayfa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid o wi kanko haawike ko honno joomi men lundora ma ko honno yeddowo yeddirta joomi men
joomi men no feppi ka dow leydi ɗo fof aayeje tindinayɗe kanko ko bajjo woodaaɗo ko bajjo ko kanko woni waawuɗo taguɗo wa fi kulli shay'in lahu aya ko ɗum so woni bahirul ayat ayeje makko ɗen no feeñi kanko woni fatiru samawat kanko woni sincuɗo kammuli ɗi baari ussamawat kanko woni taguɗo kammuli ɗi mujibu da'awat kanko woni nototoɗo noddanguji ɗi torareji ɗin kanko jaabinta ɗi muhisul lahfat kanko woni faabotoɗo ɓittiɓe ɓen allahfat woni ɓittiɗo kala ɓittiɗo si ɓanti konngol fewtinimo tawi ko bi qalbin muttarrin allahu yastajibu lahu walaw bada hini si neɗɗo ɓittike ha timmi anditi ala ɓantowo ɓittende ala jaabinowo toriɗo ala wallowo ɓittiɗo si wona joomi men si o ɓanti juuɗe fewtini joomi men fewno ɗon haysi ko kefero joomi men jaabinanaymo wallitomo wa in kana kafira fi honɗum joomen holli en ɗum e suratul ankabut o wi shirkoɓe ɓen almushrikun fa ida rakibu fi lfulki da'awu llaha mukhlisina lahu ddin ko honɗum firtani ɓe ko honɗum ɓe nafitori walamma da'awu llaha mukhlisina lahu ddin fi hali littirar mada asmara lahum hadihi addawa annajah ɓe daɗuno ka ɓe daɗa kanu muslimina am mushrikin kanu mushrikin kono nde tawno ɓay ɓe ƴawi ka laana koɓe shirkoɓe mahab mushrikun ɓe yehi haa ka tumbo ndiya hendu num bippi molloɗe ɗen ari fuɗɗike bantade laana ka andi ɗon hara yimɓe andi ka fokkiti yarugol ndiya tawi ɗo joni koɓe marno barkinorteɗi reweteɗi tañƴinoraɗi fof ɓoori ka nder ɓerɓe laaɓi poyi ɓe heddori toon gooto anditaɗo tañƴinoraɗo ko fewno ɗo tun nongoy kadi ɓe anditirtamo non ko fewno ɗo tun kadi ɓe torortomo non ko fewno ɗo tun kadi ɓe laɓɓinantamo torare kono fewno ɗon on ɓay ɓe anditimo ka ɓe maapi ɗon o jaabinannoɓe o dandiɓe ka o halkunoɓe na o jaabinannoɓe o dandiɓe enen ko jaabinannoɓe o dandiriɓe ko ɓay hari ko julɓe ko ɓay hari ko ɓittiɓe ɓay ɓe ɓittike ɓe anditimo non landaki hari koɓe honɗum ko landi joni koɓe honɗum hari koɓe honɗum landaki ɗon hari ɓe ko shirkoɓe hari ɓe ko heferaɓe landaki ɗon joni koɓe honɗum joni ɓe ko ɓittiɓe ko maapiɓe ko aanuɓe ko laɓɓinanɓe joomi mum torare ko timminanɓe mo yankinare ko ɗo on mi jogitortoɓe naa ko feƴƴi kon naa ko arata ko o dandunoɓe ka o dandanoɓe o dandunoɓe kono noon falamma najjahum ilal barri ɓe hooti ka wowi ɗon faydahum yushrikun ene joni ene hara joomi men andano si o dandiɓe ɓe shirkoyay si ɓe daɗi hari o anda ɗum so dandiɓe hari mo hari o anda ɓe ko shirkoɓe attoɓe noddudemo hari o anda si o jaabinaniɓe ɓe shirkoyay si ɓe daɗi ene ɗiɗo fof haɗi o jaabinanɓe fewɗo ɗon o haɗali ene ko ɗuno faamuɗen alhaali julɗo kañum si julɗo maapike tun anditi taguɗo o ɓanti juuɗe holli ɓikkede holli faale holli ande ene ko shirkowo on jaabinante julɗo on raɗe ka damal joomi ma en na la natasawwaru bi hada awa joni fama alladi yahulu baynana wa bayna du'a illahi azza wa jalla on ngani toroɗen sen ɓittike en maapike ko on num marɗen ko waɗen sina toragol joomi men en ala sina ɗum ko kankoni muhisu allah faat ko ɗum ɗon no woni lahir neɗɗo yawɗo ha peheɗen fof lannirimo ɓitti ha dari tawi ala ka fuɗɗitoro sina joomi walla ko wiyete lahir so anditi noon ɗum fewdo ɗon joomi wallay mo ɗon fahimna hada jalla waala wi ko kanko kadi woni muhilul asarat feggotoɓe ɓe mortotoɓe ɓe faljoɓe ɓen ka diina makko ko kanko woni yafantoɗo ɓe ɗum wala goɗɗo jogii ɗum neɗɗo bonnataɗo ka diina joomi men wiya min mi yafanike ma ɗum a suusi ɗum ko joomi men jogii ɗum
joomi ma en hino jogi wonɗi arde ɗo ɗin darsu on fof ko ɗo woni ko mahi jogitoɗen ɗo daroɗen ɗo kadi on se liannana fi babel iftitah no haffif ɓe wi yo julɗo fof julɗo jogito ɗi piiji joyi wonɗi arde ɗo wallinen kolli piiji jowi kala mo ɗum ɗo heewi ka ɓernde mum tabiti wallahi alladi la ilaha gayruhu o suusata lumdade joomi men en yamirore joomi men fanɗata e juuɗe makko awalan julɗo fof jaɓa wondema anna allaha akbar min kulli shay'in kanko ɓuri mawnude kala ko woni wa a'zamu min kulli shay'in kanko ɓuri mawnude kala ko woni wa azzu min kulli shay'in kanko ɓuri teddude kala ko woni wa aqdaru min kulli shay'in kanko ɓuri hattande kala ko woni wa a'lamu min kulli shay'in kanko ɓuri andude kala ko woni wa ahkamu min kulli shay'in kanko ɓuri ñeeñude kala ko woni ɓe gandi akbar wa a'zam ko mutaradifat joni landoɗen ɗo daroɗen kadi ɗo enen neɗɗo hino jaɓirana neɗɗo aduna ɗo goɗɗum sina sabu gotum e ɗiɗo na allah faami landanga enen neɗɗo no hulira goɗɗo ka aduna ɗo si wona sabu gotum e ɗiɗo neɗɗo no accirana goɗɗo ka aduna ɗo si wona sabu gotum e ɗiɗo na neɗɗo no dogira neɗɗo ka dow leydi ɗo hulamo yalta hay leydi ni few sabu makko sina sabu gotum e ɗiɗo no woodi ka al joni noon si tawi mo wonɗa hulude on ko kabir faamu allahu akbaru minhu jogoɗo en faamude si tawi mo wonɗa hulude on ko azim faamu allahu a'zamu minhu jomumen no ɓuri mo mawnude si tawi mo wonɗa accande on ko tedduɗo faamu allahu a'azzu min kulli shay'in jomumen ɓuri mo teddude si tawi mo wonɗa accande on hulude on ko qadir wallahu aqdaru minhu liannahu aqdaru min kulli shay'in joomi men kañum si o kambi o laatinayi no woodi kambo o ronka laatinde ka joomi men ko wi'owo waɗa ko kambowo laatina kala mo wona joomi men ko wi'owo habbito si joomi men newni o laatina so newnali o jeye e habaru kana wiye harimo ɗo yehiɗo ɗen andi o lanɗo imminnoɗo ɗiɗo yo aran nelaɗo madina o ɓe ɗentane ɓe nodda nelaɗo nde ɓenda nelaɗo e nooto ko waɗi nelaɗo falama sendude leydi ndi waɗana hoore maɓɓe geɓa ɗum noon wawata wonde woni kisra nde o seeki letere nelaɗo o har ko lanɗo molnaɗo o immini kadi ɗiɗo o neli ha o wiyeteɗo basa lamɗo makko bimana hikkiɗo e makko yo immin ɗiɗo yahana nelaɗo adda nelaɗo no woodi ko faala gollodirde e nelaɗo heɗoɗen moƴƴa fiyen andu kala mo wona joomi men o eɓɓay tu laatingol ngol o habbito ko hani wattude ɗon inchallahu ka ɓayri ɓen ɗiɗo immi ke ari madina hino ɗaɓɓita nelaɗo hino tefano lanɗo ayna muhammad ayna alladi yaqulu annahu rasulullah oɓe landi ɗum ka makiti tum ɓen konnu faala ɗon wo ko malikul muluki kisra la ilaha illallah neli ha e malikuna basa wo men arab momen naɓa ɓe madina ɓen watti sododirde inna on fowtoto joni e muhammad kisra nelanimo ɓutti alhamdulillah ɓutti ɓay o etike ha ukkodiri e kisra joni istarahtum minhu ɓeɗo si naɓimo fi makko ara ɓe ƴi aduna o alhamdulillah ay ɓe ɓen e naafiqiɓe wi'iɗum goɗɗo ɗettiɓe addiɓe haa ka nelaɗo kamɓe ɗiɗo ɓe jooɗi ɓe hiwri nelaɗo ɓe ni anta muhammad ɓe maaki na anta alladi taqulu annaka rasulullah ɓe maaki ana rasulullah naa de min wi'a komi ɗum komin woni ɗum
andi ɗon ko ɗiɗi nelaɗo jaɓali ko ɓe landi ko an wona wi'ede ko a nelaɗo ɓe maaki komin woni nelaɗo on ɓe jaɓali yo dambe maɓɓe wi'ama ko ɓe jaɓi ko kamɓe woni ɗum ɓendino wi awa inna malikal muluki lanɗo lamɓe ɓen o wiyeteɗo Kisra nelaɗo maaki wo o neli ila malikina baza o neli e lanɗo amen kamen woni ɗo yomen armen nodde men naɓore si a jaɓi non a ɓoftike a nani a waɗi doyi a sakkinali on say si men yehi men tefante ka baza men toro baza yo tefanoye ka Kisra hara Kisra waɗanima hay fuy hiɗa andi inna bastahu shadid ɗa andi nangal Kisra ko hulɓiningal kono ɗon sa ɗoftike a waɗi doyi a waɗi needi a hollani sattere feere en yaadi doydoy ha en hewti men tefante si a sattinino hiɗa andi mo komo anda ko mawninta ko woni wo man khafa allaha khafahu kullu shay wa man lam yakhafi allaha khawwafahu allahu min kulli shay nelaɗo Moose yurmende e fanɗingol hakkille ɓe woloɓe naniɓe no inna ibnu adama jibinaɗo iwri e reedu fofi yiltodirali balɗe tawi ko laɓɓinteɗum hay si tunini ko ma habbo goɗɗo yarne ñaama yara loote ɗaɓɓitane ko ɓorno yana immine ono hande weede malikul muluki mata malaka hada shay'an ko honde o laami goɗɗum nelaɗon ɓe maaki mi nani ko wiwɗon kon kono on mo wiɗon ɗon malikul muluki huwa Allah Kisra wona hay o lanɗo laysa hatta bi malikin huwa ko waɗi on yiitidata e Kisra ɓaawo hande onon ɓe jooɗiɓe baza kadi mo nelɗo on yiitidata e makko ɓaawo hande so yiiduno on waynodiri ɓe wi ya Muhammad anta a taqilu ma taqulu hiɗa faamude konɗa wolde ko a faala wide Kisra maayi ma maayay ta suusi wolde ɗum ɓe maaki lan talqaw Kisra ba'da al yawm so iwi ɗo joni on tawata Kisra ɗo maayi so yehi ka baza on taway o maayi ɓe wi Muhammad ɗum no wowle ko ɗum hatta ɗum wowle kono mawnini ɗum ko nelaɗo mawni ayi si neɗɗo mawnini joomi men ko heddi fof fanɗay e juuɗe ma ko si joomi men mawnali e juuɗe ma mawnina ko hana mawninde ɗayni a joni ɓayri niɓɓi wonen ha bimbi yahe nelaɗo werni ɓe ɗaɓɓani ɓe kaɓe waalo ɓay fini bimbi nelaɗo noddiɓe ɓe maaki joomi men humpitiila baza maayi Kisra maayi ɗum wowlatake wuuri ɗum doyi kere ɓe maayata ɓe maaye ɓay ko fi honɗum joomi men kañum ko o waɗowo ko o wowlowo waɗa ko fa'alul lima yurid bani adama wawata wonde fa'alul lima yurid si neɗɗo ɗettiɗo joni lootike ha laaɓi ɓornike ha moƴƴi fokkiti golle hada yuridu mala ala amal si ñiire pallitiɗo joni memmini musugol fetta wallinay bagage on kawo yahe si hoore nden watti muusude ha tawi o wawata ugginade o acci yiide o watti yiirde ɗiɗi tati tum joni o ala yiide gootum o daway si o landoyama hanno ara neññande ko on ɗum o wiyata harimi nawni ankere hare a wawata arde hay sila nawni koymi ar a jaka lasta fa'alan lima turidu anta jana a waɗowo ko faalaɗako an ko faale tum feññinta laatingolngol ko joomi men habbitorta ɓe wi al insanu yufakkir wallahu yudabbir ko faalaɗen faamude ko joomi men kanko woni wa aqdaru min kulli shay'in
kala ko mawni ko mari doole ɗo ka dow leydi ɗo e kana kawanaɗo ko joomi men ɓurɗum marde doole kala mo accirɗa sabu doole mum accan joomi men wa a'lamu min kulli shay'in joomi men ɓuri andude kala ko andi bal o wi wa ma utitum min al ilmi illa qalilan ene billahi alayna as'alukum neɗɗo wujjowo goɗɗo e jiifa himo wujja hara mo renti ɓe wujjoɓe ka hoore laawi ka kaarje ɗen daroto toon hara yimɓe no ɓiƴodiri ɓen dogoɓe ɗon sorna kolli e nder jiifaji yimɓe yaltina mbuuɗi ma to yaltina téléphone ji ɓeya tawya jaka wujjanoma ɓen ɓe yeetoto ɓe lan ɗettude hiɓe yiɗi yo goɗɗo yiw hiɓe ɗettude hiɓe yiɗi goɗɗo yi'iɓe ɓe laatinayi ko ɗum haɗi ɓe laatina billahi alayna ko andugol oɗo simi ɗetti mo rentimmi ka ene ɓe hutiti joomi men kañum no rentiɓe ɓe hutiti joomi men no andi kala anduɗo ko ɗum ɗon toɓɓere nden fof kala bone mo yiwɗen ka dow leydi ɗo wa min a'zami asbabiha du'fu ta'dimillahi fi nufus kala mo yiɗa dewal mum ciiɗi ɓeydike imanu ɓeydike ko ɗongal ɓeydorto ka mawningol joomi men ka deɓɓen si tawi noon a huli neɗɗo kala ko hulirɗamo faamu joomi men no ɓuri mo ɗum a joni hombo ɓurɗa hande hulde siko doole joomi men no ɓuri siko gandal himo ɓuri siko lette himo ɓuri siko yurmede himo ɓuri siko okkorgol himo ɓuri ko woni wo kanko himo ɓuri kala wonɗo joni noon kala mo acciranɗa ɗo sabu gotum e ɗiɗo ko joomi men ɓuri haanude nde accirantamo sabu kum sabu mo ɓuri on ɗon kum si ɗum tabiti ka hakkil a waɗay a waɗata haray idan joomi men kadi wa ahkamu min kulli shay'in kanko ɓuri ñeeñude e kala ko ñeeñi ko joomi men wi'i wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun karmo koyjo goto wowlowo neɓowo wiyeteɗo Abu Talib al Makki ɓe mari deftere nde ɓe inni quwwatul qulub ko honɗum hebbinta ɓernde bani adama mangu joomi men ko honɗum ɓeydata jiyaɓe gonɗinal joomi men ɓenni nde quwwatul qulub ɓe wi'i joomi men wa ahkamu min kulli shay si joomi men wi'iɗa wa fi anfusikum afala tubsirun woɓe jonnete hunde wotere yaha miijitoɗande ha maayano gasa sa yiiti jawabu mayre araɓe ɓeydantama wonde woɓe landotoma ɓeyna bani adama on joomi men waɗanimo hunduko nokku ngotun yonde ka ñaameteji ɗin fof naatira ka yarete kon fof ka naatira ko fi honɗum haɗi joomi men waɗiranamo nokku ngotun ka ɗum kadi fof yaltira fi hon o wi o landike ɗum kala jiyaɗo yo yahu o lando limaada manfadun lidduhul wa manfadayni lil khuruji limaada si neɗɗo ñaamay na ɗo rewnato si o yaray na ɗo o rewnato si ɗum yaltoyay ko laawol gotol yaltirta joomi wa fi anfusikum no e mon ko haanuɗon taskade afala tubsirun on yiyata no mi waɗiri on noon on yiyata o renta ɗum yo neɗɗo yeylandito ɗum hoore mum limaɗa kala ko yiwɗa e ma si joomi men wi afala tubsirun si a ndaari kon tun a yiyay si a yii tun a hulaymo haray almuhim ko faalaɗen jokkude ko nde toɓɓen ta'zimullahi azza wa jalla fi nufus si ɗum ɗo timmi ida sahha minka alwuddu fal kullu hayyin si ɗum ɗo selli e ɓerɗe ɗen daruratan ɓerɗe ɗe yiɗay joomi men si a yiɗi joomi men haray hunde ala ko sattantama ko iwri e makko ka ɗum no woodi a yiyata ko satti no iwri e joomi men sina hara giggol joomi meɗen ngol no fanɗi ka ɓernde ma ida sahha minka alwuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladi fawqa turabi turabu seede mum oya sonnajo mo ɓeygure mum fof jokkuno nelaɗo ñande ofot ɓiɗɗo makko gorko on yehi moodi makko yehi
koto makko mawɗo o ka baabe makko yehi baabe makko yehi yaadi e nelaaɗo ɓe fopp ɓe wara ñande Uhud o ko hombo heddori wi'eteeɗo no waawi daraade fii makko hombo heddi ɓiɗɗo makko gorko yehi koto makko yehi moodi makko yehi baaba en makko yehi hay gootel ɓe artaani ñande Uhud ɓe fof ɓe maayi kono ɓayri yimɓe ɓen fokkiti yiwgol Uhud arta o yalti ka nder hoggo Madina o ari o dari ka damal kala hewtuɗo o inna ma faala rasulullah ko honno nelaaɗo wattiniri ɓe hisi ɓe daƴi yimɓe ɓen tampide e gal woɓɓe barmiɗe kono nelaaɗo fuy waɗaali ɓe artude ɓe nayi ɓe ɓaawo ɓayri o haynike nelaaɗo no ara o wulli artoɓe hewtude nelaaɗo on faami woɓɓe yeetike mo ɓiɗɗo makko o e moodi makko e koto makko baaba makko fof maayi ko ɗum o habbiɗo nelaaɗo himo wulla ɗum ne weli faamude ka wela faamude e sonnaajo ɓe tawi himo wulla ɓe maaki isbiri muña ta wullu fa innahum min ahlil janna ko yimɓe aljanna ɓe jeeya ko neɗɗo neeɓiɗo wo ko neeɓiɗo so heɓi aljanna haray ko neeɓiɗo kon o tardu ka sonnaajo wi nelaaɗo mahallu shahidu ko faala ɗen kon sonnaajo wi nelaaɗo min moodi an si maayi ton kotan si maayi ton ɓiɗɗo an on si maayi ton baaban an si maayi ton min ɗum ɗon fof aaninaalan li annahum wafadu ila ma qaddamu ɓe yehii e ko ɓe ardinani hoore maɓɓe min komi anndi fa inna kulla musibatin ala almuslimi dunaka jalalun ya rasulallah tammal kalam koko wi nelaaɗo kon o welti haa o wulli o wi nelaaɗo jiya kala masibo ngo heɓi ka dow leydi ɗo e jawdi makko e ɓeyngure makko e hoore makko si onon fuy heɓaali on haray on masibo makko ɗon ko fuskontete na masibo ɗon ko si goɗɗum waɗi on julɗo heɓi masibo enen goggigol no fanɗi na o wi fa inna kulla musibatin ala almuslimi dunaka jalalu ko fus onon on daɗi on arti si foppu maayi ton ɗum ko fus si fof arti onon tungon heddike ton ko ɗon muɗi musibo julɓe enen ngu faamu si sonnaajo faami ɗum worɓe ɓuy hannde no faami ɗum faama ɗum oɗo sonnaajo hiɗen waawi miijaade nelaaɗo yo noddu o wi'a waɗu huunde kaaro inna nelaaɗo ɗen waawi miijaade ɗum e o na ɗen waawi miijaade o nelaaɗo maa ka an accune huunde kaari on nelaaɗo ɗen waawi miijaade ɗum e o wiwɗo kullu musibatin dunaka jalalun nelaaɗo yamiroore maɓɓe haɗoore si fewtii o naatay ɗo kono hikkata ɗo al imtithal awa jooni ko honno woni nawnaare nden taƴƴini ɗen nawnaare nden jooni ko honno ko du'fu ta'zimillahi wa mahabbatihi fil qulub ko ɗum ɗon lo'ini yamirooje ɗen ko ɗum lo'ini haɗooje ɗen en faami ka jooni sen jokki oɗo silsila seeɗa kono docteur ahmad almasidi ɓe waɗiri ni la'allana sanastafidu shay'an fa shay'an ko waɗi neɗɗo fof neɗɗo so jaɓii himo nawni himo okka pisra jaɓoowo ɗettugol lekki tañƴini ɗen oɗo muqaddima holli en hiɗen nawni ka eɗen selli na ɗen nawni ka eyi jooni noon si tawi en nawni ɗum tabiti haqqille men ɗen no jaɓi yo en ñawno ka eyi jooni sen anndi nawnaare nden en anndi lekki kin jooni hannde kadi kono kii lekki ɗettirte noon jokkete ko ɗum ɗo en jokkay yi'ugol ellaaji angal mawningol joomi meeɗen ngon yi'en ɗum no feeñi ko ɗum feeñi e golleeji meeɗen ɗi si ɗum laaɓi ɓe wallinana en ko honto reweten noon haa jooni o mawna gaa hara yamiroore makko jooni satta haɗoore makko tedda hara haɗoore makko tedda yamiroore makko satta si ɗum timmi on say noon darto en ko honno kadi wi'ete ɗen ko honno kadi waɗoyten ɓay joomi men wi'iɗa kadhalika kuntum min qablu e yiiɗo jogoɗen o aya kadhalika kuntum min qablu hari on wujjay hari
on fenay hari on jattay hari on wara yimɓe hari on surray hay wuruɓe kadhalika kuntum min qablu joni no ha joni e joni ko nu waɗunoɓe ɗa ni joni waɗi ɓe ni ko ngal ɗo damal singal selli e men enen kadi en watta wiwde ko ni wa'unoɗen hari kono joni wanano eggugol ngol no manki en faami si ɓerɗe ɗen heewi mangu joomi men ɓerɗe ɗen heewi giggol joomi meɗen ngol haray fal kullu hayyino haray ala ko sakti fahimna daroɗen ɗon hannde inchallah wa nahnu fi babil iftitah وما كان في هذا من ثواب فمن الله جل وعلا وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.